بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن السيء الأسقام. اگر هر فرد مسلمان هر روز این دعاهای شفا را تا قدر امکان بخواند، از جانب الله در حفظ و امانش از بلای آخر زمان و از این کسلی وبا نگاه داشته می شود.